Saransi non bang pakli de la nang la no. So ja aben talong ele. Deh. Welcome to my back to YouTube channel. So pini bang ke new video nang man pilal pen. Pini ya video ke pilal asin number plate nang letho online pen asi non bang ke online abos tu channel podok mukan pen nang ente number plate channel net dam tuna. Non bang ke RTR sibek punji ang sara kari na pen odak kili ansi yang paklang bode ente adan le dam tuna. So chabi logai po. Nah, keadaan sih yang paklang pada. Ada restoran yang song dah. Oh, ada restoran yang song. Pura. Zah online payment dah. Dak dah. Kenan ya bang ke. Lang deh. Abang hang nang non. Set payo non bang kancho lang sa pen. Alam pene nang paklang bode. Ang lang untuk kamu. Ini punya lo jo produk unboxing kuris yo dak nang paklang bode ente dam sina. Lo jo non bang unboxing kuris nang lang non lapen unboxing kuris po lapen ang saransi non bang pakli de la nang lang no. So ja aben talong ele. Deh, masa. Keluar dari. Non bang, ini, dak bino table lang. Masa kelilo. Oh, lapulo deh. Vlog serau, bung dak ekdom ciri nu. Sar we, kehe kan dak kang lenjo. Itu satu jo, ekdom number plate man jo ekdom. Sar. Dah sob dah vlog, oh lapuno. मैंने स्टाइलिश ब्रेक को याद लगे मैंने प्लेट दिया है price bang ke 187 la la pen number plate bang logai long po number plate logai bang le aro nang lang unchin de ente ha rang bot ke lahin lo jo jo ban polo mane chinglok po matidi dasui hola akimi ki order pa nang pale lo mane kaching lo ke asolam lo parking long bikang long ke man bang pakakrap kang du mati ke aso pasi non bang ke akimi order tholo angke labang ke chinglok pong lo lasi order nang ko lo akimi bang नंबर सुनना चाहा पता मुझे भाई ये लसो का तुमका ऑर्डर logai bang kan chila la pen so sabo look bang fracture la non bang ke number plate chi chai mati aprang pen non asap o lang mi chat nang nak lo ne chelang ateng te pen jo nai tayar bang ke abi pin lo pura nai et lo number plate te chi chen lo so next video le chetong nang pinya video ka dan me lo so nam mo tayar kalau guys tami next video long ang baklang po pen de hom te pinya video ka dan me lo